Ono što je nas navelo da uđemo u ovaj prostor jeste u stvari celokupnog autorskog rada svrstaju kandidata u grupu i svim ostalim medijima, da vodi program aktivnosti prema institucijama, kao što predstavim članove komiteta koji su nosioci asocijacija koje ti komiteti organizuju. Ono što je možda najzanimljivije, što na neki način i čini osnovni smisao asocijacije, jeste stvaranje takvog okruženja u kome vlada pozitivna misao. Mi, družeći se na sastancima borda, nadvladala je ta pozitivna misao. Kad kažem nadvladala, nije postojala druga misao sem pozitivne misli. Za osnivanje, odnosno... Da ih ima 4, pa ćemo ih redom opisati. Dakle, Komitet za artizam. Ovu raspravu istraživanje. Afirmacija kursova istaknutih snimatelja i drugih filmskih i vizualnih stvaralaca iz inostranstva. DTC Majdan. Šapa Light. Harmonija. Pozdravimo ih, molim vas. Svrha asocijacije je stvaranje okruženja u koje vlada pozitivna misao u prostorima stvaralaštva kinematografske slike, a to će značajnije ostaviti trag na kulturnim prostorima, bazično prostorima vizualne komunikacije. Vrlo sam zadovoljan odzivom budućih članova i sadašnjih članova, jer to pokazuje da će udruženje imati dovoljno energije i dovoljnu masu da pokrene sve stvari koje smo zamislili. Komitet za profesionalno delovanje, dakle ovaj komitet strukovne nagrade. A sada nešto o komitetu za... Profesor Miloš Spasojević. Tako je, pozdravite ih. Profesor Radoslav Vladić.